obi adwuma oya eno na wa fasi ne ho so obi esole a otuka na okọ bank oye bank manager oye banker obi so ye doctor obi so ye nurse no obi so adwuma ye blogging enti se asem si awo blogging adwuma na se mumu bi mo sole na mo de camera besi mo so na mo kasa na se mo ankasa bloggers ni binom me buafu pa bi kwanye nyina na yete sa o de e bia be ka se I'm ranting, I am talking and talking and talking, but o de ko video na me da so minima de plan de Ghana bloggers say almost a year ni always my pictures and my videos obehuna obi akoye video bi na me picture da so just like that Mamema for any ashefo akwa babiem famra Yesu ba GHS so me checha obia ewo yaje nkwapa Yesu Kristo dimu Awurade nhiramo na onyemo kese sada ne da nyina mogebre na moboye chidom follow channel no ema bibia eye kama Awurade nhiramo pa and then I'm prepare na me ready ne wo ho na me producer yese ensem bia beto on board enti me metena se na me fa emu nchechemu ne afutuo kakra me de bia me catch say social media day in and day out ensem bebre twago ensem okoso na me amete he ya me de pastor Emmanuel ofrem Yesu banso amajusi me de me ba me de me be ye ne se asem na ba ye no yetiemu ye na ye de mu afutuo abre nyame nkrofo na wahu sene wonso obetutu anam afa ne kwan a obefa so a wonso obeka wo de asi afa na ankoye problem bia ama enu nti na dane de nyina ya jebre tenase na ye ne mu edi ahia no ene na me prepare me produce nyato nsa frame ya me ni anu yi e wo se me betenase na eja de ye wo bia no yenso ye de bremo na bibia eye kama pam me kana meja hwan ma me ncha me ya me papa ma de nyina Apostle Collins Adabanka, yes, Divine Unseen Ministries, the Unseen Papa, leader and founder, yes, no na me cancel na me ntimi nja ne ho kani ba kope Prophetess Hannah, authentic mama one baby a obi a Awurade nhiramo na onya mo kese producer one Pastor Isaac. Yes, Pastor Isaac Awurade show dane den you know bom echi dom anopo awia enwumre ensuo mu awomu awia mu Pastor ebom echi dom pa Awurade show na onye okese me che Divine Unseen asori manyina yes titru Jesus Temple Awurade onsho amopa na onye mo kese ene ma asem ni yetiawa me a me papa me a me bra pani me a me nua be mama ade nyina 2AG Mr. Esiama, former Odehyieba Priscilla manager. 2AG asem na meke Odehyieba Priscilla asem ni manager ni former manager asem na meke ensem bi twagu na ensem bi koso ade ba ko a eya ene se ye besey wa kire nipa ma nipa be gia tum wa bra ye mehwehwem enhu nukure bi amfa ho ya papa say ye besey amawiase amansan edom ebe gia tum se asemo nipa so masi kan say ye nukure ye nipa we mi hia ne de nipa we mi hu ne do nanso saa na ne suban te se nipa say wo na ye gitum a ona egitum no ensem a wo mo ka no 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 nti oni nam ho saa na ote ya asa de no eja 2AG edi kasa because se eye no ade ba ko a bloggers ebinom ma me nka ne saa bloggers binom ade ba ko a masu afiri wo mo na mahu afiri wo mo ho ne se ya man Ghana ha we bloggers dodo na me say dodo na se obe use picture obe use video bi a enya asempa da ye de ka bone na afa ho bone nko a
me nim de America bone nko na ye beka fa ho eya na eya na eya because so be using me picture they are too public they are too social media ma wiase ne amansa nyina hwe me na asem a wo ka fa me ho ne nya asempa na ma edom gitum na edom oje di se asemboni a wo ka fa me ho ne ye no kra bra ente sa na wo meye nhwehwemu bia emfiri me ho eya na ntitu eje okasa odi se okasa da bia me ka se twini wo ho ye nimu da ho aye mo nchen ene me ba na aggressive ya de bi wo ho a mum ye njai o man Ghana mum ye njai o man Ghana nipa bi no mum ye njai na emo ayen adan na wo sei wo nua na wo di apanim eye die ntia adan na wo sei wo nua na wo di apanim emo a enhyanyam anim onyam na wo de ni picture na wo de akoye tumne na de akoye no na wo de se no won kansem pamfa ne ho mi hwan so nwuma pa bebre wo ho anipa ne ye ne nwuma pa de wontimi nkamfa ne ho na emo mensem bone a wiase nyina beta no wiase nyina behu se wonye but won so so bone a wudi wo kokoam ne de wo meka ho asem enti wo tuo wo de a wa de a wo ye bia ne ye eya amoma ye ndi no kure kakra na moma ye nye de ye me say bloggers do na say we bloggers 100% emu 70% edu picture ebeye bibia ana u video beye bibia ye mfa nka asempa mfa ho bone ene ye de be kan fa ho mi wan su nipa ne papa ho ne papa na wo ye ne de ye meka ema wiase hu na say obi wo mo abi mpo de be bo nipa na o de aboa no bone nko na Ghana de da bia ye pe yempe papa empredo do sen ena tu ejade pa oyeye donations a oye hiafo a woboa wo mo talent a wo peke ne ade no bloggers a ebinom e wo man yimu no majority no da ben ena yetimi ko posti sa ne ne ama pa oye by bone badia no obia so mobia de kope viewers obia de kope subscribers obia de kope likes obia de kope comments ama ne channel akonanim mesremo munjai na enye tueje video ne toaso tueje ni video no etoaso muntie tueje nsem se ye bone amonka se ye papa nso amonka ade bi wo ho a enipa no odi se okasa ye se wan kasa wutiri ho a ye yiwa yi bone enti tueje kasa odi se okasa enso ho ya tapo nchani nso a waje wo aden bone ben na tueje waye mo bone ben enti media maka tueje odi se wo kasa udi se wo kasa se nipa hu papa wo ye ne yan kanfo papa ema wiase nto papa ne dia ene ye wo bone nso ba wo mo kom anuntum enye se ankrofo no ne ye beka wo bone a kira ma nipa hu se wo nye nyame ena be jaji unye nipa enti ne papa atu eje eye no se muntimi nkan dia muntwa so enye ne bone ena mo de be pe enim enye ne bone na adi be grow channel we me ba ni tiawa moma ye nyai pesami nkuminya ni nya atwem no na edoso dodo emoaye video ne to aso e ma remfi so be subscribe na wa share like ne comment se de America na wo mu a comment enimu nso a comment wo so kire wa adwen enu nti ne ye man ya ye wo ma ye ka bi ma me nka bi amamu no enti like ne comment subscribe ne share na bibia anye kama producer Eradi Show na onya okese me mama ene me papa Apostle Collins Adabanka one prophetess Hannah mama Eradi Show na onye mu nyina mo kese me amenuanom Kezia omo bo machidom chinchina omo so omo beba video nim Kezia bra Shadrack momra Kezia bra oh momra ai me mama ene me papa prophetess Hannah ai ene onshin papa Shadrack koto na yem so omo hu koto ai omo so mbeba video nim momo obi aha me so ye de omimu me ye nipa Ghana bloggers why ade de enko a de enko na tuoje me de Ghana bloggers and na obehu we video na me da so minima de kwa me de Ghana bloggers chese almost a year ni always my pictures and my videos obehu na obi akoye video bi na me picture da so just like that minimum washing no posti na bia asam no kwa wo twere kra no emfa me ho you see my picture on their videos. What is that? I didn't know so no
I am a human, me nipa. Almost a year, 1 year came. Yes, so bloggers are using my image on their video, on their thumbnails, on why? Ghana bloggers, are they? Me ya modern. So what you unya content be anya? Don't involve me on your channel. Maybe post a video on my channel. I create my own content. Sometimes if I will post a video and maybe a video, my content that video is educative. Na babwa, na ma post it. But always be amo don person mo de nwom to fo ho ene omo stars fo no na mo de mo create mo content. I am a content creator. You create content in your post no benya be here. Now Ghana bloggers there, they don't do that. Always you see your picture on their YouTube channel. Na o picture eda so. Na asanu ko waka no. Emfa ho no post it. No the picture abeto. What is that? E dey na mo ya no sa no. E dey na mo ya no sa no. So we obi koye bibi na wo sorry na wo sha sese wo kasa pe. Ya so wonye. But mo say so we are human. We nipa atenka wo yemu. You see a channel be on my channel. On my channel, that guy insulted me anyhow. So si pe bia wo yes ade no. E dey nya views just to tarnish my image. No dey be nya the views nti. But me yedi I'm quiet. All in the name of Nyame adwuma. Ento si yedi. But Jesus Christ okra no, ebebo sorry no kasa ye. Say your dear bani pa mu a osa wo kasa. What these bloggers are doing, ayensem hunu eno mudie. Ayensem hunu. Na utimi for picture. No one can assemble just like that. No post now they are to or channel just like that. So what do you use your ear your ear to listen and your eye to see how angry he was. Did you get it? If you don't get it, forget about it. So on the na papa ne ni si abre o te na konwa mu wo ni fie. I don't know say ni fie say ne hiu na o kasa. Entino mesra mo Ghana bloggers no ebi mo a mo yes ade na papa ne say he don't like it. He don't like it. He's not happy with it. That you are always using his picture for thumbnail, his name for caption. He don't like it. He don't like it. The man is angry, talking. The man is angry. He don't like it. Two agents so be specific. Obi or more only more or my son for me din be good. Now you bloggers are free. Please. Please, Pleas, please. Obi wa no nim spelling Pleas, onim spelling. Abusa for medina